Dobrodošli na naš kanal. Ovaj video je rješenje vježbe VA1L1. Tko još nije pogledao video sa vježbom, ovdje gore možete kliknuti na video. Ovo rješenje ćete i pismeno kao PDF naći u našoj Facebook grupi EGA njemački jezik za početnike i napredne. Link ćemo vam staviti u opis videa. Krećemo sa prvim zadatkom. Prvi zadatak je bio Aufgabe 1 war das Hörverstehen. Höre zu und beantworte die Fragen. Poslušajte i odgovorite na pitanja. Sandra Müller nam je ispričala svoju priču. Prvo pitanje je bilo Wo wohnt Sandra? Gdje stanuje Sandra? Wo wohnt Sandra? Poslušajmo. Ich bin 25 Jahre alt und wohne in Stuttgart. Ich wohne in Stuttgart in der Auergasse 27. Wo wohnt Sandra? Odgovor bi mogao biti Sandra wohnt in Stuttgart. Ili Sandra wohnt in Stuttgart in der Auergasse 27. Sandra stanuje u Stuttgartu u Auergasse 27. Drugo pitanje. Frage Nummer 2. Wie ist Sandras Nachname? Wie ist Sandras Nachname? Der Nachname je prezime. Hallo, mein Name ist Sandra. Mein Nachname ist Müller. Ich heiße Sandra Müller. Odgovor bi mogao biti Ihr Nachname ist Müller. Njezino prezime je Müller. Ili Sandras Nachname ist Müller. Sandrino prezime je Müller. Ili Der Nachname von Sandra ist Müller. Prezime od Sandre je Müller. Sasvim dovoljno je ako kažete Ihr Nachname ist Müller. Frage Nummer 3. Pitanje broj 3. Woher kommt Sandra? Odakle dolazi Sandra? Poslušajmo. Davor habe ich in München gewohnt. Ich bin aber in Schweden geboren und komme eigentlich aus Schweden. Znači odgovor je Sandra kommt aus Schweden. Sandra kommt aus Schweden. Sandra dolazi iz Švedske. Frage Nummer 4. Pitanje broj 4. Ist Sandra verheiratet? Da li je Sandra vjenčana? Poslušajmo. Ich bin nicht verheiratet und habe keinen Freund. Nein, Sandra ist nicht verheiratet. Nein, Sandra ist nicht verheiratet. Ne, Sandra nije vjenčana. Frage Nummer 5. Pitanje broj 5. Wo arbeitet Sandra? Wo arbeitet Sandra? Gdje radi Sandra? Ich arbeite als Verkäuferin in einem Laden. Dort arbeite ich in Vollzeit. Odgovor bi mogao biti Sandra arbeitet in einem Laden. Sandra arbeitet in einem Laden. Sandra radi u jednoj trgovini ili Sandra arbeitet als Verkäuferin in einem Laden. Sandra radi kao prodavačica u jednoj trgovini. Frage Nummer 6. Pitanje broj 6. Hat Sandra eine Schwester? Hat Sandra eine Schwester? Ima li Sandra sestru? Ich habe 2 Geschwister. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Ja, Sandra hat eine Schwester. Da, Sandra ima sestru. Ili da, Sandra ima jednu sestru. U ovoj rečenici vidite riječ eine. Eine se ovdje može prevesti kao jedna sestra, ali u isto vrijeme riječ eine može biti neodređeni član. U njemačkom jeziku
članovi uvijek prate imenice. Imamo određene članove, der, die, das, i neodređene članove, ein, eine i ein. Ali o tome ćemo imati ekstra video i nećemo sad u detalju. Idemo dalje. Frage Nummer 7. Wie heißt Sandras Bruder? Kako se zove Sandrin brat? Poslušajmo. Mein Bruder heißt Michael. Meine Schwester heißt Lisa. Na ovo pitanje, wie heißt Sandras Bruder, možemo kratko odgovoriti, er heißt Michael. On se zove Michael. Ili možemo napisati, der Bruder heißt Michael. Der Bruder heißt Michael. Brat se zove Michael. Ili Sandras Bruder heißt Michael. Sandrin brat se zove Michael. Sva 3 odgovora bi bila točna. Frage Nummer 8. Pitanje broj 8. Ist Michaels Hund klein? Ist Michaels Hund klein? Da li je Michaelov pas mal? Poslušajmo. Mein Bruder hat einen Hund. Sein Name ist Tom. Tom ist ein kleiner Hund. Kratki odgovor na to bi mogao biti ja, er ist klein. Ja, er ist klein. Da, mal je. Ili ja, der Hund ist klein. Ja, der Hund ist klein. Da, pas je mal. Ili ja, Michaels Hund ist klein. Da, Michaelov pas je mal. Ili ja, der Hund von Michael ist klein. Da, pas od Michaela je mal. Nemojte da vas buni što neko pitanje ima više mogućnih odgovora. Tim smo vam samo želili pokazati da možete na više načina odgovoriti na to pitanje. Ali kod svakog pitanja je za našu prvu lekciju ovaj prvi odgovor sasvim dovoljan. Aufgabe Nummer 2. Konjugation. Konjugation von regelmäßigen Verben und dem Verb sein. Konjugacija pravilnih glagola i glagola sein. Imali smo 18 rečenica i morali smo konjugirati glagole. Krećemo sa prvom rečenicom. Erika arbeiten in einem Supermarkt. Erika radi u supermarketu ili u trgovini. Prošli put smo naučili da se infinitivu glagola, znači glagolu arbeiten, oduzmu zadnja 2 slova e i n i da nam onda ostane samo osnova glagola i toj osnovi glagola onda ovisno o licu dodamo još 1 ili 2 slova. U našem slučaju Erika arbeiten in einem Supermarkt. Erika je treće lice, znači morali bi osnovi glagola dodati slovo t. Osnova je arbeit, plus to t bi bilo onda arbeitet. Za lakši izgovor te riječi se u takvom slučaju doda između još slovo e. Znači, osnova glagola arbeit plus slovo e plus to normalno t koje bi i onako dodali. Onda bi bilo pravilno da kažemo Erika arbeitet in einem Supermarkt. Tako je kod tog glagola i u drugom licu. Normalno bi dodali slova s t osnovi glagola, ali i to bi bilo čudno, bilo bi arbeitest. Znači i tu bi morali dodati slovo e između. Du arbeitest. Kod kojih glagola je to tako? To je kod svih glagola tako, kod kojih osnova glagola završava sa slovom t, sa slovom d, sa slovom n i isto kod nekih kod kojih osnova završava sa slovom m. Ali i ta iznimka ima opet iznimku, tako da nećemo sad više o tome, nego za sad je nam dovoljno da znamo da kod glagola arbeiten moramo dodati još to e. U sljedećim lekcijama ćemo više o konjugaciji glagola. Nastavljamo sa rečenicom broj 2. Satz Nummer 2. Louis sein krank. Louis je bolestan. Konjugaciju nepravilnog glagola sein smo već naučili. Evo pogledajte još jednom.
Znači, Louis je treće lice, er, moramo staviti ist. Louis ist krank. Satz Nummer 3. Rečenica broj 3. Du kommen aus Italien. Ti dolaziš iz Italije. Ovdje ovaj upitnik ni ne bi trebao stajati, mogli bi samo napisati kao ti dolaziš iz Italije, ne kao pitanje. Glagol kommen je pravilni glagol, znači glagolu u infinitivu kommen oduzmemo zadnja dva slova e i n, ostane nam osnova kom i dodamo slova s, t. Znači du kommst aus Italien. Satz Nummer 4, rečenica broj 4. Ich wohnen in Mainz. Wohnen je također pravilni glagol. Ich je prvo lice. Osnova glagola je wohn, znači moramo dodati slovo e. Ich wohne in Mainz. Satz Nummer 5. Rečenica broj 5. Familie Meyer leben in Frankreich. Leben je isto pravilni glagol, a familije Meyer je u jednini, jedna obitelj u trećem licu. Onda moramo dodati osnovi glagola leben, znači osnova je leb, moramo dodati slovo t. Familie Meyer lebt in Frankreich. Obitelj Meyer živi u Francuskoj. Satz Nummer 6, rečenica broj 6. Opet konjugacija glagola sein. Wie alt seien Sie? U ovom pitanju vidite da je Sie napisano sa velikim slovom s. Znači, to Sie je formalno vi. Onda moramo staviti sind. Wie alt sind Sie? Satz Nummer 7, rečenica broj 7. Wir wohnen in München. Wir je prvo lice u množini, znači glagol ostaje u infinitivu. Ili osnovi glagola se doda još e i n. Znači, osnova glagola je wohn, dodamo još e i n i rečenica nam je wir wohnen in München. Mi živimo u Münchenu. Kao da smo ostavili glagol u infinitivu. Satz Nummer 8. Rečenica broj 8. Wer sein du? Tko si ti? Znači ti, du, drugo lice, konjugacija glagola sein, u drugom licu, u jednini je bist. Wer bist du? Satz Nummer 9. Rečenica broj 9. Lebe in Deutschland. Znamo da je glagol leben pravilni glagol, znači moramo se pitati u kojem licu dodajemo osnovi glagola leben, znači leb, slovo e. Da pogledamo, to je u prvom licu, znači moramo napisati ich. Ich lebe in Deutschland. Ich lebe in Deutschland. Satz Nummer 10. Rečenica broj 10. Ihr ... arbeiten bei BMW. Ihr kao vi je drugo lice u množini. Tu bi normalno morali opet dodati slovo t, ali šta smo naučili? Osnova bi bila arbeit, ako dodamo još t, onda bi opet bilo arbeitet. Tako da i u množini u drugom licu moramo dodati ono e. Onda bi naše pitanje bilo Ihr arbeitet bei BMW? Nein, wir arbeiten bei Lidl. Wir je prvo lice u množini, moramo osnovi dodati e i n, znači glagol ostaje u infinitivu i stavljamo arbeiten. Nein, wir arbeiten bei Lidl. Satz Nummer 11. Rečenica broj 11. Wo wohnen ich? Gdje ja stanujem? Ich je prvo lice u jednini, osnova glagola wohnen je wohn, moramo dodati slovo e, znači wo wohne ich? Satz Nummer 12. Rečenica broj 12. Woher komm du? Kommen je pravilni glagol, du je drugo lice u jednini, znači dodajemo osnovi s i t,
Woher kommst du? Odakle ti dolaziš? Satz Nummer 13. Rečenica broj 13. Wer seien diese zwei Frauen? Die Frauen su žene, znači množina, dvije žene. Konjugacija glagola sein, treće lice u množini, je sind. Wer sind diese zwei Frauen? Tko su te dvije žene? Satz Nummer 14. Rečenica broj 14. Ich arbeite als Lehrerin in Berlin. Ja radim kao učiteljica u Berlinu. Ich je prvo lice, u jednini znači dodamo slovo e našoj osnovi i ispada ich arbeite als Lehrerin in Berlin. Satz Nummer 15. Tanja und Sven wohnen in Stuttgart. Tanja und Sven, množina, dvije osobe, znači oni dodamo osnovi e i n. Rečenica broj 16. Satz Nummer 16. Seid schlau. Znamo da je seid konjugacija glagola sein, ali u kojem licu? Da pogledamo. Seid je u drugom licu množine. Glagol sein se konjugira u drugom licu množine sa seid. Znači ihr. Ihr seid schlau. Ihr seid schlau. Satz Nummer 17. Rečenica broj 17. Bist klein. Opet konjugacija glagola sein. U kojem licu je bist konjugacija? Aha, kod du, znači u drugom. Onda može biti samo du. Du bist klein. Du bist klein. Evo, stigli smo do zadnje rečenice. Satz Nummer 18. Rečenica broj 18. Wo, leben Anna? Wo, leben Anna? Anna, sie, treće lice, znači lebt. Moramo dodati osnovi slovo t. Wo lebt Anna? Gdje živi Anna? Aufgabe 3. Ein kurzes Diktat. Übung zum Hören und Schreiben. Zadatak broj 3. Kratki diktat. Vježba za slušanje i pisanje. Sad ću vam pokazati tekst. Ich bin Anna. Ich wohne in Berlin und bin 27 Jahre alt. Ich bin verheiratet. Mein Mann heißt Tim. Tim kommt aus Italien. Tim hat einen Hund. Der Hund heißt Eki. Ich arbeite als Verkäuferin und mein Mann ist Lehrer. Ich und mein Mann haben 3 Kinder. Die Kinder sind klein. Ponovit ću još jednom. Ich bin Anna. Ich wohne in Berlin und bin 27 Jahre alt. Ich bin verheiratet. Mein Mann heißt Tim. Tim kommt aus Italien. Tim hat einen Hund. Der Hund heißt Eki. Ich arbeite als Verkäuferin und mein Mann ist Lehrer. Ich und mein Mann haben 3 Kinder. Die Kinder sind klein. Ok, došli smo na kraj ovog videa. Pismeno rješenje u PDF formatu ćete naći u našoj Facebook grupi EGA njemački jezik za početnike i napredne. Ćao!